Ekran Kanat TV'de bir selam hürmet demişime şanışma bıkır. Goşları semaşke diyeceği ma bir program o taybet ebeşmayme. Program taybet o çünkü euro taybet o. Euro rojele taybeti ya. Euro pancesi aşma gulane o. Vakti ki bir kale pancesi aşma gulane beşik rojele taybet bir ama rojel roşali zamanı kutkiyor. Kutki kurmaşkiyor. Hadar Resulü hiriso dede de sekezendo ra verile hesi celalet Ali Bedirkhani u hevale eyde velat Suriye'de payitaht Suriye'de payitaht Şam'da ra verile bu nambe havali kovara biraz ya. Ama beşten kedene. Taybet la kovara o ke ra verile kırmaşki bir çarakır tipi harfi latini. Noci seba zamanıma şeyler reform eder zaf mühimmu Toraka sarkıyor. Havar hatta ezaru levsudu çevresi hiredet başarılı devam kert. Hatta arzuda pancası halk humari vecay. Bako hem kırtki hem kırmaşki hem ki zadaki nusyabi o seva ne havar o seva tarika kırmaşki çene zaf mühim bir. Na roje hatta 2006 na roje a roje nata roşan zvari elo firaskedene. Pancese gulane ayra ke seva ma zakmum bu tabiatı roşane zvari bu ez karışmara bacı roşane zvari bu mapirneri firaz bu. Mana roje tabiatı meyvani bacı tabiatı esik ver hak na roje u ver hak kırmaşki seru kası kendim. Şeyde bin eşvara bacı ke meyvani ma hem kırmaşki kaskeni hem kurmaşki kaskeni. Doji rastiyama o rengarengi ma. Ez meymanı ko şu an bir nas kedere. Meymanı ma zıvanlas Mahir Doğan. Mahir Doğan tıkırama. Xermen bime. Meymanı ama bile akademisyen ejeye netice altın demir. Netice kalan tıkırama. Merhaba, Smaser. Meymanı ama hirine hünerberde Şilara Kareli. Şila kalan tıkırama. Yani خیر ببینه Mivar meşaremin kurmancı da akıfe evci ve şahider Univiskal Heja Ahmet Ölale. Ahmet Ölal laha pırsa tekniki he antune nizarım. Carla pırsa tekniki dibe eğer ki tekeve en beguma televizyon da akıfı en disa göre bejin tıkherati. Cara pırsa tekniki dibe. Ez vazana veri mayl tora peşkeri. Tı zaman nasıl? No gerekte zaf hemen götürürse zaf kalitesi kaybetti kırmaşki. Ha. Bu böyle Ahmet Revaş Ahmet Tıkherati. Ahmet sen gitti. Bele problem ne? Tıkherati. Mayl خیلی همه گفته است حتی برای طبقه آلمانیا و آمدنیا تو چیه زاب تایبتیو تو آلمانیا زاب کسی وقت که شی ولاتانی برام و اجال آمد دنیا چه هفته که زیرایی زوال خوبی را کرد. لاتورلو چرخنو چیه ترس پس کردو تو زوال خوبی را نکرد حتی برای خورابه بعد تو بیا ماموسته زوال ما حتی برای سبیا زوالناس Hareke ma ben getiriyorlar ama hoş vardı. Pes ama toruna. Euro panyesi roja gulana roja roşane zıvanıyor. Der hakkı neydi tışi hiskara o dedinci halu revşa merhale zıvanın ma çahadır. Ez vazar vada toruna peşker kerem kerem. Ya, zvanı mısır bes var be. Ya, euro roşane zone kurtkiyo. O nasıl hode eketi kayte
dünya kena yaki vajme kayte Avrupa bike. Eketi ninanra pers kena gelo hetesmade roşane zones maesto yak çino ninanra zaf ecebino belki. Çünkü belki ju roza İngilizki yaki roza Almanki esta. Ama son kez yani ne te roşananra haydar yani eke esta ki yani roşano resmi xoran yo tena ju roza. Saat tekiliya ni milletane ke besekene zono xo serbest bucuye tekiliya ni milletame zono xo o tekiliya ma zono ma zovinav. Yani zaf nak literatürdeki mavinenime euro vajme takriben zvanasvane ki takriben 7000 zon estedin yani. Ne 7000 revan vajme ken niye medzi ha o vere merdenes one. Yani iki nemrene hoverodane jema sevetama ni te roşanan rozan o faletane binan mühime çünkü imare mühimiya o vajme pirozia zonexo aneramavir. Zoka sevetama kurdan o kurmancan sevetama na joroşane zon teyna yani çiğde vajme nekışniyor yani sevetama hem semboliko ama sembolizm ra qeyr ki mare çiğde elzemo ki anormal bir ki ha nozonuma mühimo ma yani nozonuma hem mühimo hem ki prestijici esto zaho esto na dünyada gerek ki ma na bu seveklime o aver berime zoka sevetama niçi yani tena seveta ki juroze medya sosyalde çiğ parı bir kere falan sevetana niye sevetama ni tevrozan yani bu ve münasebet ki ma reyna biyar me khovir ki zonu ma mühim o ma nazon her za hayatı khode ve şey khode biyar me za ya. Bes var mı? Yani euro seket tuva sonra kırmak peşkeri. Mesela var eğer ki euro mukayese bükme yani çıkarsa verişiyor. Ala kadar çıkarsa yani kelime o ayrıca fikir kotumalı para bir kere. Ya eğer ki mukayese bir kere çıkartı zeri kari der yani weştirin takip kere kutuba o habertira çok amtora peşker. Yani evekilmeki vaji. Yani tabi destemade statistike raşçeken zavçine tabi dihire imai este tabi. Ama her sıkas ki zadaki ona yani 2009'de smažane UNESCO yani Atlas Hovet zvanen o zadaki o zade hema bine tehlike der. Yani hema nozon hema ona ne merdo ama nesil be nesil kısa kedo hızı beneki. belki. Tabi no her zade aynı niyo. O vajme euro hona yani mesela var edibiyatte zon hona hurto yaki var binda ama naraşçiki esta bu taybeti fekane vakuride yani koç giri dersim gım hınız nizande yani vajme zaki alevite de este uzon oksekine o zade durumema en xabun uzadır o yani. Nika ez ne zon hetesin doğru veresmada tutuyor ama ez itade Almanya'da dersimizden bineno o ninanra vajme yani nesli ki ez tederne kese ki jeme besebekero kırmansi kısa kero kese de nadiro. Heto binra euro ekemaju put yaki doman binenime ke besekeno domanania hora kırmansi kısa kero numara çide ecebo. Aslı hoda gerek çide normal bu. Namar musneno ke neslo nikainde nispete kesane ki besekene zonu ho kısa kere belki serades eke matenena optimist bemet sera viştu. Yani maki viş hiris sonra sponza ser naradım bu fikrime bu taybeti fekane vakurde kısa kere dohama benekim. Ya. Evet var be. Lekato niyava çi amekleme. Erocari heteler ver gün nijetperest Türkiye var ki sabah kurdam sabah ma pörle var ma çünkü böyle petfike ez var şıma Türkiye sabah kurda şıma keve bir zat
domanışma ki ben tornışma beni Türk. Ey nicat peresti Türkiye var. No çiğne zappa keşfi. Yani o çiğne zappa keşfi. Eldeka netice hanım rapes kersi ki netice hanım bu akademisyana Cigara ağacı zavşi, goronke bataklık geldi, zavşi der hakkı kırmançki de yani zavdaki de istatistikal o der hakkı yani istatistikal ve doğa alakadariye de cizap çi balkeşi ma cera heşena areke netice hanım peskeri. Netice hanım ve de vadana sen Allah roje fikrine hetu binacı kare tode على قدر بندوغان ولات على قدر روشنبير روشنبيران ما وزوار ما سرينو كلام خو فكره خواج سرا از مرحبا بدي شما وفكراني خواجي سري اكاديميسينيا از تشيك واجي مثلا يعني رزداري من اكاديميسيني تركيا دي يعني اكاديميسينان ري تو حرمتي من از باجي يعني زف تايو از نواجي تشينيو نمندو يعني أكاديميسيين تركيا تشينيا من از كتبيا امتحانك سبق ومباز زاي كردي از نيجروتا زانينجه وازانينجه كسي كو دكتورا كردو تشيني يعني از من تركيا ده من زانينجه أنقرة دكتورا كردي وجاد كسي كو دكتورا كردي تشيني لا از نيجروتا سبق يعني مرا برسا بتايبتي مرا برسا وسيري تشيا دكتورا كنا وسيري زواني كردكيا دزوانان كردانا از اكو تركيو كردي خبير داني از این سركنا و پeki تو زازان سكري تو این رواجسم و از ما مستمن چواجو از ونا بكيري لا از این كرد حسبنا و يعني صحبتك بالكشو از نوازنت كيدر لا و تشارزانا كردي madem ki Kurde kitabecin esti Çiniye meva esti kitabecin esti her şey esto va çire jonezano meva ma tayim yani Kurdan gore Kurde binan va şma tayini şma 5 milyoni va ben o yani ma 5 milyoni ama herkes ne zano ama ezana romani esti ezana şiiri esti ezana her teori kitabı esto و يعني بابت ما امتحاني نوب از فيجوا وطبي از نيام يقرودش يعني روشي أكاديميسينية تركيا وناو راسي يعني از طبي زفتشي استو ما سرو قسي بكرم سبا دومانان تيا برستيج زاراويان استو مخابن باكوري كردستانيت مثلا بيناتي کرمانجی و کرمانجکی ده پریهت پرستیجیا مخابن روش زعب باشنیو از اون واجمیانه دوماناند کسی ونده از این رانش کنه چیک واجی یعنی کسی کو خوزان و ونده و سری کردیا جیگرایش کرد و همه تمام پروبلم چینیو لا از دیاربکر جوینا و مره روج روشان زوان کردکی ایرو مثلا چالاکیک ببی سری زوانیا belki vist merdim ameb la hezar polis bib yani ne sembolik uzak boşu yani madem ki mavacım zuan çiğko mühim niyo madem ki yani magoteni uca magovacım sı magovacım zuan mühim o yani mago çiğ bu anım yani ha yani hezar hep polis yameyi ne verda de merdim işiri tehet نو روشك روشو بنت شيكو كيك ماهيري با از بشتر بنا سرسه دحبي از دومانان خورا دست بابكيري كردستان و مياني كرمانجان زعف بروبلمي است تشيري زعف لز اسيمله بني زعف لز اسيمله بني çünkü كرمانجيزي در دوره ما زعفستا قزرباي ما ازبانا قي لهچه ما و هتو بينا خورا هم کرمانجی خو اسیمیله کنه هم کرمانجی خو اسیمیله کنه هر هتی زیونایه و تشنا پارکان تشنا میانی وندکاران نامه هر کسی کردیو لا مثلا کینه مگاوا کرمانجی قصه کنه توتی مطمئنه aynı اینه را yani فهمني کنه خورا فهمني کنه حتى جرنا تدر کاینه کنه yani çünkü vani yani
عجيب يعني ينري از مخابن يعني ما نامي دومانان خو كردكي نوبا لا نشكي قصيد كيري و سبا كرمانشكي از جابا بيرسنا رشتا تشيوك ماهيربانو مثلا درسن مبخو مواشت از تاي جني اختياران در فنجين قيد كيري يعني سرا خبردايش إن سرا ششتي بلكي كرمانشكي به سرا تشورس تركي تدب يعني اختيارا نمات بله حكومة نمات بله اوك استو verb يعني زواني جين دومينانتيا زواني verb تركيشنا يعني زاف وش نشكي نقول إفادة بكري وسرو خورا تاي خباتك وزاف مهمة استي جواني قصي نكني يعني باني ما كردي كرمانجي باني ما كرمانجي tabii heti ideolojik herkes perçiyor la heti زوانيا مخابن زوان çine beno yani ez jarna zaf negatif fikir yana wala tra mخابن jarna zi ez vinena eko fenemizi este eko domana خود رزازکی خسی کنه eko kurmancı خسی کنه ez jarna bana kitle eko qıc esto و هيفي ما na kitle var yani زواني ما شيء نمرو يعني ez jarna ona fikir yana jarna zi ez zaf هيفي منماننا ez tersena yani ez brastis tersena از ترى إثارة شيء من بيسكري لطفا خالم كان سألوا كان درس وشنيتي بري تركيا درس أمسر جيبي درس وشنيتي على قدر شكو يعني منطق شكو على قدر شكو يعني يا راشتي سرد دهزارو هيريس رناتا بنقي هيريس شارس رناتا دسبا كردو وقت سرد أكبر بري ما بجم هتو نيجاتيف يعني حركات الكردان زيبا ما نيوتشينم چونكي أنو دولة وزنا ماري وكيك بكرو يعني نو وزنا زواني ما پرورده زواني ببو لا وزنا تشيك برزو ورني ما ومافن دارنو بري نو عينايش ببه خوزاف نشانا بر تاي كرديك تسير اندمندي لا تاني أنو نيو مثلا دولة سر بسر 2004 شيست مثلا اولی اشکرا که بو کم چند هزار وندکاران سرد اوپرو بعد جوی نه رقم زینه دای مثلا سرد 2000 اون قیشیست هوتس معلمی گروتی هوتس ماموستی گروتی سرک بعد جوی انا کردی کمی کردی سرد بین کردی دس مثلا پار مردم گروت تنی ماموستی گروت ام سرد اون قید حبی گروتی یعنی سرک هوتس گروت هر توش زیده و آثار به رقمانی که وندکاران مواجه بس امسر کمپانیا ببی گوره پاری اوان قی 1020 فلان فرق اشت لا رینازی نکا مثلا تای چیستی ماموستی زوریتی به جنی مدیر دبستانان زوریتی به جنی یعنی زف قلای نیو مواجه از کرده از وزنا وندکاران خود قصی بکری واجی نا درس بوه چینه لا عندك آسانی یعنی شما هدایی مرسوم بلی شناسنه هدایی سرگن به حتى هداي ما باجم belki yani bir sürgünü halesi ozi başo yani mesela Diyarbakır ne bir kere direkt eşkene berzeki to ser to beri baci ano hadi teröristan keno yani seba ajoy zaf zoro aray rayka zaf zora yani when the karizi mal bat ziyuna fikriyene ki yani davi babezi una fikriyene vani az jo de sahatan goçi bu muso o problem esto de yani go idare bir fikri yoku domane men yazı ez malbate ma evka yani ma hati kurdanaye u belki nehaqiro domane ma bker yani çok psikolojik ez baci ha ben azı yani humari başı la verni yana grotçi yani ma bacım no şeklen belki devlet vazana vajo Avrupa'ra devleti para ma no hak do tani vazana onu vaji haqi ne vazana bido yani haqi tis'atan khura tis'atan yani dönemik zaf kritik beynati dibistana verinde destur ne do dibistana miyanin do çünkü dibistana miyanin de tut dönemi kritik derbas keno zuan zaf lez nemuseno khura tis'ati zaf tayo و خورا زوان با اون وانه گرزه امور یعنی درس بیرو خبردایشی سبب که دومان ما بو ازم زافوش بموسو دولت انسان خورا او کیجین است پروفسور جین است یعنی سبب اجوی تنه دسعتی تنه دهیره سلام تنه بعد دونم کریتیکی دستور دو
لا إيزي نوازن ما إيه حقي خو نوازن ما إيه حقي خو بجرم يعني زعف زوري تبجنا لو ما مالك يمي از باور كناكو بري شرطي باش herkes o tamam bir kurdan sarı perodo yani. Zat pası var mı? Yani sekato kasiket İtalya Avrupa ülkeleri ki devlete pede zıvarı kayker yani sekato var. Yani mesela Avrupa'yı bağlı hak ve hukuk kurdan elsto. Ara. La İtalya az vazana şey vacı be izdato. İtalya ancak tayyip az hususlar verir. Yani devlete şeker bir kere gereken ma vay. Yani ma bakın ki vay veziyor kestiş kilo tema pay bir kere. Zapas var ve leçakam böyle az sonra persamasa yani az pesa hirake tektiği problemi Ahmedi hirake rındo hirake zararo az bazar eyda kasi bir kere ki derake tektiği tay problem esim. Biraz Ahmet jiberku problem tay tektiği he az dukhazım hirake tulubiri az tara bepirsin. Tara bepirsin. Tuvak ve şengeri und diskar ki Kürt u تتم لاسكرم لدر حقي برتوكي ودبر هم جا حسن نا قال لك برتوك بالدست تا هات بشاندن قالوا جبو روجا إيرو صاحبتي و جبو برسي بسكريكا زبالي كويزي تشد بيجي قالوا أزو قادم قداري بكم كلام كان بری هر تشتی روجا زمان کردی لهر کردکی سوران، کرمانج، کرداس، لوران همیان پیروز بی زمان زانینه زانین خو ناسینه مروک زمان خو نبی نزانی خو ناناسی مروواتی خو ناناسی etnisitaya خو ناناسی ملت خو ناناسی و خوانا ناسی بیانی به زمان دست پیدا که که مرو زمان خواه حایدار نبی جی کوکا خواه حایدار نبی جی دیروکا خواه حایدار نبی جی ادبیاتا یعنی ویجه خواه حایدار نبی جی باو کالو پاشه روژا خواه حایدار نبی و زمان ده هبونا مرواتیه دا هبونا انسانیتیه دا آمورا یکمینه zaman bez amoreki ragihandın ne yani bez bu iletişimi ne zaman mecüye zaman heste zaman kenne kefe jiyane zaman be zaman مروفاتی نابه مروف جی دبن وکی حیوانان وکی حیوانان دجی و herkes به زمان خواه herkes سر کوکا خواه herkes سر آخا خواه دکانی زمان چاند ویجه آبوری و خواه پیشوا ببه جوه بونه و شنگری به کردی کاری که پر پیروزه از گله که شانازم که من دجیانا خود تقریبا 105 کتابین کردی چاپ کرنه کردی بس کرمانجی نه سورانی کرمانچکی و به گلک دوکانجی مکتب چاپ کرن yani جیانا خود 430 kitap çap کرنه ادیتوریا 430 kitabı کرنه جناب وانا تقریبا 105 kitabın Kürdi yedineci az bejim mixabin Türkiye boku tegiştinek var devlemendi tegiştinek berfreyi nine liser zamanı Kürdi cevabını ev kitabın beraka tarihi da lekoline da gele kitap şime Türkiye çap kırın boku em disan begerin xoy em diroka xoy ferbin begerin xoy az veki ve şanger hüzni hükri mikriyani ra ku ve şangere yekemine spazdarım az veki Mixtat Bedirxan rojnamegere yekemine ye Kurdi rojname Kurdistanlı Kahire
çap kir em spazlar evine. Bu Bəli. em ji Feqiye Teyran ra, ji Memo Zinê ra, ji Ahmedê Xanê ra efû, Ahmedê Xanê ra, ji Baba Tahîrê Üryan ra em spazdarin. Yek İngilîzek dibêje ew kesê ku Shakespeare'ê nezanîbe, Shakespeare'ê nexwîne, wekî İngiliz qebûl nakin. Ew kesên ku Baba Tahîrê Üryan nas neke û Bəli. dûbeytiya wî nezanibe Kurdîtiya wî kêm e. Ew kirmancikê ku çiqas oldar bî, oldar nebî. Müslüman bî yan jî reya heq bî, tiştekî din nebî. Lê Mevluda Ahmedê Xasê ki kirmancî nezanibe ew ne temam e. Xwe nanase. Rast. Ew kesê ku nameya serencamê nezanibe, dîroka xwe nizanibe, oldariya xwe nizanibe, nizane, xwe nas nake. Ew kesê ku Ahmedê Xanê nezanibe, Ahmedê Xanê nezanibe, ew kes hişmendiya wî ya neteweyî, kurdewarî û xwe bi xwe nîne. Ew kesê ku biyer çapkirina wê biyer roja pîrozbahiya zimanê Kurdî Bəli. hawarê nezanibe 5 salî ne 100 salî jî ew şoreşger bî vala ye. Ew kesê ku nemir Hacı Kadirî Koyî dibêje ew kesê ku dayîk û bavukê wan zîna nekin jî ew ê ki zimanê xwe nezanibin ew pûç û pîçin. Pîçin. Sedî sed waye dibêje ew kesê ku xwe bîr bikin, xwe vîra bikin, ew kes nabin xwe ji ser koka xwe nikanin şîn bibin, nikanin pêşve biçin. Ancak bes ew dibin, çi dibin? Ew dibin devşîrme. Devşîrme. Ew dibin devşîrme. Yani ji ser koka xwe diqulipin, dibin tiştekî din. Çawa ki Bəli. küçük bibe mirîşk. Çawa ki mirîşk bibe hesb. Çawa nizam yani wer mukayese bikin. Bəli, bəli. Wer mukayese bikin. Ji xwe Tiştekî Beje. ji Gerek. ji bona wê gelo bipirsin derdora xwe ew kesê ku 5 salên şoreşgerin. Gelo hawar xwendine, hawar xwendine. Nivîsê Osman Sebrî, nivîsê Cigerxûn, nivîsê Nemrê Miksê, nivîsê gelek kesan, gelek Qedrî Can, gelek kesan. Xwendine gelo. Bes dîrok ev e, mêjî ev e, hişmendî ev e. û îro her Kurdek, her kurdewarek dibêje di biblioteka wî da ew peyva ki zazakî kirmanckî derketiye divê xwe bigînî wê. Metirsiyek mezin daye. Metirsiyek mezin daye. Têk diçin, zarokê me têk diçin. İlo diçî kolanên Diyarbekirê, nav kolanên Diyarbekirê da digerî kêm zarok Kurdî dipeyvin, Tirkî dipeyvin. Dema ki zimanê te nebû zimanê zarokan ev zimana metirsiyê daye, tehlûkê daye yani. Bəli. Tehlûkê daye. Divê Evet. gerekî vê de ewk bibin. Ben bella dibêje, wekîtin kesê dinê jî dibêje em welatekî çê bikin. Em serxwebûna xwe saz bikin. Da ku em di welatê xwe da zimanê xwe jîn bikin. Jîndar bikin. Bəli, Em bəli. xewendan nekin. Bəli, bəli. Wernevî hemû dibin Fransız, hemû dibin
İngiliz yancı hemû dibin tiştekî din dibe em jî nebin Kurd û Ereb û Ecem em ser koka xwe bimînin bo ku alî şeriyatî dibêje şaristanî di navbera du çeman da jînda ye ew cemê Fırat û Dicle ye yani Mezopotamya ye Mezopotamya peyvekî Yunanî ye di vê derê da jînda ye lê divê em ji vê dewlemendiya xwe demakî ziman mewenda kir em xwedî dikanin derkevin îro li Rihayê dizanî Göbeklî Tepe dibêjin Textê Reş dibêjin çi ye di vê derê bavû şaristanî derketiye ortayê di vê em li vê derê gerekî peyvê xwe bigerin em peyvê xwe bibînin li vê derê min dem gelekî ku pirsekî din hevî heval min bexşînin gelek spas Ahmet gelek tiştekî gelek balkeş ez neketim min pirsa te nekir lê min ya xwe got ez çi bikim dîsacî tiştek gelek balkeş akifî yani qala tiştek gelek balkeş ku ji xwe pirtûka te jî ez haya jî hebe li bi navê devşîrmek pirtûkçe ez eğer ku ez dixwazim projekî jî berhemekî jî tev li wê babe bijarî tiştekî dire lê dîsa pirçemişter he ez dîsa ez vegerim şilana karê şilana karim ez waze tora jî peskerî Euro roj sekeşme zerreni seke zarino roja roşane zvarek kurmaşkiyo. Sabah naroja çi hiskere çi fikirle le de siz de hünermenda Tokyo ve çimi hünermendi yani niye kayket revşa kurmaşki zarema zoruma euro serino tsevenela fikrete çıkı keremken. Neka brez ilahmi tu heni ker ki zaza da qesi kerdene tu kurmancı ker mabe neka ez horte de men da ne zana kurmancı qesi ker ne zana zaza ki Tam hazır heni qesi keyif oku. Her çira ver ez na roja zone may kurdan na roşana zone ma pero kurdan rezvana firaz bino sebana rojeci Piye elfeba Kurdi Celalettin Ali Bedirhan o hevalani i ev minnetto rezdadiye ana viri. Çünkü sebebine rojeci acara veciyor. Sere vetena havaryo emegi Celal Bedirhani maninan gerek yok vira mekme make naca da gerek ders prodeme. Euro roj kam bano çevajo seb bano ezbeho heyan roja euroy tım korana perse zaf pers kerden. Makkayna hal değil mi? Hande zulmu zoru qaydaxiye ser zonema biyo sebep çiyor ki no zonema heyan roja euro ne kediyor? Hurraver cibano ezetay insanan zaf yani nacade negatif çino ez nacade rezdariya ho ebe zonzanane ma akademisyane ma nüştokhane ma hünermendane ma ana eğer ki i neviyene zonema qediyene eğer roç apersa mina makine halde me be ko hina versi benda persa ko ne diyor ama zonema kayne qediyor me adiya ma zone ko eğer heno roça ki beni bandora kolonistan de evi qedaxi ke ne qediyor manna dendare edebiyat xoy vengime qesime no edebiyat qesis masay projizane ki tabii ki dengbeje mabi dengbejane ma zone ma heano roja euro art market kam ben bu euro ma çant par kesim anacay ma manyak vakto ke ma ser hünermentiye ma qesiker no teyna mero ki virama hünermendi vengi hünermendiye de tiyatro maestro, sinema maestro, nüştohe maestro, akademisyen yani ressam maestro ni pero hünermendi. Hünermendi kurdi teyna hünermend niye? İso reşvanici. Çünkü hem düşta kolonistan devdendeni hem het üzere emekdani edebiyat ane meydan.
Klamane meydan, resim çekeni, yani no zaf kusur dakayt mekere, ez hande zaf zeşima, zaf çinya mütevazi ne bana, çünkü nacade çiğde henen estotu her hetanda, yani seke mahiri sata bine baba, gore ta insana roja, joni çıka ya, zone mi, zeşit de maupi memre helalo, yani kal lüzum nekanu kez roja din, yani ne bibino. Çünkü ne o akıllı kesici, ama sebama, sekem nikava, Celalettin Bedirhan vakti ki tu jana ikayt kana evet çı halan. Mali Celalettin üç doğru alfabe çeker de tamam heni niyo. İnsanan çı bedeli day, insanan çı emeği day, seker sen eker. Euro roçu makkayt kertme heyano euro roç no vakti dijitali de bile hina hünermende ma kurdan, hina akademisyene ma kurdan, eke seba kültürü ko seba zone ko keçi ker, i muhakkak ki zane ki bedel edin nae esto, bedel nae çıko, ya sürgüno, ya hapso, ya katliamo. Ayrıca ki ezvana hünermendim ama zafçı dindar hünermendane koyme, ayrıca ki ezdeferi binaca spasya ko ebe milleti kurdi ana, ma milleti de zaf kadimime, ma milleti de zaf sorreşvanime, ma milleti de zafçı baklime le, çe hevki haine macizafi. Eğer heyano euro mazaf çi rave ne benme sebebi hoci nava ezvana, ez ayrıca ki acına ebe hürmet ho Şakiro, Ayşe Khane, Meyrem Khane, name zafan cinero mi virinika, inan da zaf spasyo ho anaze xerebet tejo, yani seba inan sebebi zoni ma ki euro ma qesi kelime iyi ez bana. İnan çünkü yani ze misyonet inan zoni ma her çara villaker ma ho viraneker zurrindeki kurdancı esta her kurd hünermendu. Yani ma kera खुद nüştene ro kalkani ma pirkani ma mare mesele qesi kerdi mare klami vate mare ciro ki vate mare tiyatro kerdeni ayra ki ez bana ki kurdi sebenu bibunu ma kuni meser. Zafet var ve silahların tabi Türkçe'de zaf bakıyorsa kali Denkbecan kez rasta. Cay Denkbecan Tarık Kürdistan'da Tarık Kırbaşki de taybetiyor. Kora kırı velatan da edebiyat veri bir fek deskerdici de beraber nüsle. Velatıma da jeli diyorlar. Velatıma da Çiğ'le bilmiyor. O fek o ki edebiyatı feki sayende Denkbecan amener hoca. Yani feke tuva yapmıyor mu? Hareket beguma maddenden ilerleme. Maddenden hatta birazcık rahatlı öteki netice kalma var. Yani normal akademisyen sonra konu kahvetine ama her saat erişe çeka, kırmacı çeka, kayıt to deskerdici. Yani eğer ki babal ve deşe kalı Franski, İngiliz gibi keder kesiciler vende kedere. Eğer kalı zor koyken herkes anya ve şık kayıtıcı yani böyle bandara psikolojiye de beguma ilk kedere kırmacı da zadaki de kahvetine beguma bedeli xo dare o de ma ila her tüm bir hürmet yat kelime o şeyle biliyorum. Zapesi var ve şilasa kasa koy bakışı. Çocuğu vesi var be Brezilya'mı. Leka ma levazende tay şartekabik ve çünkü ez bazara ma gereken der haklı alternatif ile çaresiyere de ez bazara fikrişma bezalim. Biraz ma esra perskeri. Bakale zavali ket kale problemi zavali euro ket kale vizeri ket hese avantajı dezavantajlı merhale zavali bana bakarken euro göreme her sağ mühim lake gerek alternatif çıbo çaresiyere çıkar ma sebekme yani goreto ma ne problemi perse problem zvar male astengande asimilasyondan her sıra erişte ba gerek sebekme ki balina ver balina ve uzvar ko canla bakma ravel bakma balor. Fakat şu geldi. Ja.
Perselerin de tabii persano aslı o da yine. Cevabı tabii yani tüm cevabı persane zoran tüm ki cevabı zoru. Çünkü faktore vind bir işe zon yani tenaju faktörü niye? Zaf faktörünü. Zoka ki her çareseri, her derman ki biro tenaju derman niyo. Yani gerek ki o ki ni piru faktoran şumul bir kere o ni piru faktoran reju dermanu piruyi bu. Mıra göre ki mıra persena. Yani tam da zon kadehi bu ya kadehi ne bu mesela Avrupa'da kadehi niyo, Türkiye'de kadehi o ya ki niyem kadehi o vajme ya çide hinan es bu. Mıra göre reynazi oncazi faktörü en mühim çeo. Çe o çe. Tı yani mesela kayıta Avrupa beki İtalya'da imkan ihtimal zafe ki morden bese bekero mektevan rakero komelan rono ya ki dezgihan rono çireniyanen bekero fahne keno ama eke çe tode kulture zon çino yani kulture zon çıko es ne van kesmandıka herkes şero gramer buano o domana noho uzade budoron iştene o zere derse budo tani ama yani roza huya juaniyede teke çevera kuna zere hatta kete kuna ra uzade te kamjun zona ksekena hem domana nohode hem ki partner خود یعنی جنی یکی مرد خود یکی ما و پی خود تکامج زنده خو ifade کنه یکی تبیه هرسین تکامج زنده خو ifade کنه یکی تبیه مروزن تکامج زنده درد خو وانا یکی تبیه ساعت تکامج زنده فکر وانا تکامج زنده huyna in Çin yani eke vajme estika Almanya derne ez vajme belki roza khora sera yani vakti khora sera hevtay sera heştay ve Alman ki kısa kena mecburi çünkü tevera alvozme este hevalime este hemkarime este normalo ama eki ez maopiye khoda kısa kena eki ez mordemano khoda yani ilk ez ona inunda kısa kena ya ki kırmancan binandı estim kırmanç ki kısa kena yani mecbur o gerek ki çide tabi bu ama ez dikkat itade vinana خیلی کشمره بانه دکه ازکی netice hanım eski cerunara sevete kesene binandımı kayıt kert mi kesibin guret vengedinu guret falan zira persket o yırın kısekene ama tek kayıt dumanın inan kena duman kısene kene ya ki ne zoruna kıse bir kere ya ki zafsene kısekene iyi ki tüm bana ma postmane mi ama dumana horene musna falan şey ya tam Osman yarın da ama ekisma zeret yani isma hukurt vinene isma serberze isma iftihar kene isma kurde çederin de isma sonu piro faaliyetten roşanan nevrozan ne zansı falan isma aktivist çaraki kere zafrındo ama yani kurt bir iş evet Türkiye yak Alman ki İngiliz ki çede paradokso yani mıre keso ki yani apolitik bu hamazon hok sekero no kes onu mar daha mühim ekimara persona yani smake her roza hode kırmanski kısene kene tabii her fikri ho her hissi ho osman nişkene zonu hode ifade bir kere piero tedbiri bin ki nafile yani tu domano ho borusne mektef uza kırmanski bu musu ama ki doman ki yeno çe o tu de kırmanski kısene keno yani ders sıfaydı soka çe faktörü en mühim göre çe. Maygra çe zat mı rasta çi ero akıllı. Az bazı tore eş persked. Ne kadar doma çede zor ho kasken. Bazı diaspora Almanya'da Avrupa velasara burada. Hatta vece tabi her zor her şey zor Alman Küba ve Avrupa'yı. Şura baktar zor Almanya. Mesela Türkiye'de ciherim. Kayda kaskedara zaptım bunlarla eğer ki mektebi xo bi zor xo şiri bu la kemasiye niye yani kayda kaskedara çare o yani tabii raşvana yani no dendiko çe dendiko o ne dendik sero tabii yani ne sonu kısmı bin yani mektep mesela mühim o yani zonu xo de perverde diyene zonu xo de edebiyat bendene çe bin falan ama yani problem madde ko manaka khile muhtava vrazenme nekama ktavan vezenme programan televizyondan vrazenme klaman bestekenme her çikenme yani ma muhtava esta ama kısa kedok çine wendoh tayi yani igzoni tzonna yani
kursu mire son kesinlikle ama müzik kırmızı zaf has kelime. Müzik kırmızı zafrındek. O manzara zaf has kelime. Ma sevano Mikael Aslan. Az ne zon sevano ama zafrındek. Yani Çin yani esto. Soka iki kısa kedoh esbe otomatikman ne evi khu muhteva vrazene. Yani evi khu sonu medya sosyal ediçiyan vrazene, programan, filman vrazene, ktavan nusene, ke plan avan kene. Yani ekino dendik est bu, ni dendik serotu tışkina xeyli çiyan avan bikere yani. Ya pres var may yani to berakta fikri xova beguman çile zapun bir az letiye harbere pes fikri. Letiye Kur'an'la perse eyni perse sonra pes fikri. Ka biraz mayil var ki savaş arasıyla may gereken model keye xoda dest çıkero. Bizi var ki no beso yani gereken tamam keye de sıfaka siker. Yani doğan keye de kasiker zıvarı ho kasiker zanen. Bakın vecih temel mektebi hoşçunu, dibisları hoşçunu yani zıvarı ho perverden de beno yerla kemasiya kemasiya malala. Gore to çaresiyle çıka. Keye kadar kaskede beguman mühim olsa ki mayri var. Tenyen bu. Kek mahir presnetaya kek mahir tute cebraziye gopri ökeci bir bedeli aynayı şeyci çünkü ez zeyf fikriyana tabi ez serasa zeyf fikriyana la tay ökeste tay mavacı mana yeste tay çiko mesela ez zeyf fikriyana yani meva hema kine mıkıcıbi hema şıt verdi meva teni joz zaza bimano ago kine mi bu yani gerek serasa ana kine gerek zazaki kısaydı kero hatta yani bistremin va ma kurmancı kısay kene tezazaki kısay kena na kene kuhaşıcı bu temyan mıvaşmaz zaniş maqsay ne kene mekeri ama ezazaki kısay kena bu kene mi haya hirsari çarsari Türkiye ne zani ne başına adı Ben kötü diyorum. هدي تركي تجي حولي بعد جوي باش دخل نو ben kamu diyorum kelam koy beberno ben diyorum ben şu bakar diyor ben çiğ çadı leka devam bike herhalde duruyor tamam par mirava مبا مدر تركي قسيكي مبا ازوازنت مدر زواني ما قسيد كيلي مدر زواني كومي قسيمك فمادام كي او قسيكي نو ازا تشيري اس قرار ندانا اس كام جو زواني قسيد كيلي راش تاتو كده قرار بدي لا ازني وزنتين زواني ما مدر قسيبك او زوان جوي كوبين قسيبك يعني او تركي قسيكي نو بك لا هتو بينا اس بري yani ez kito tay gaman mava ana kine şu nevin ana joy ko zaki kim çinyo doricayet şuna dibistan herkes Türkiye kısayken şuna vakçı herkes Türkiye kısayken la yani hadi çareseri ama khore tay çare diye mesela kine medika fek ukra berada fek ısrar Türkiye berada çünkü mızaf ısrar ki yani ısrar sein ez ay aciz ne kene zaf la jarna mesela مثلا برستيجي كرمانشكي وتركي كيريزي جوبني مثلا تركي زين ما قد بينني ازني مثلا طبي نيجا برستيجي كيري لا جارنا ازوانا تركي زواني بوشني مخابن از يعني ولا وانا تشيري تركي ازوازنا اي سيري زوانيا شي وناسيان كني مزكي كينما ازي وزنا بزانو زواني ما وزواني بيتان حتى اوزواني كو كشتو يعني زواني ماري اوزوان زوان تركي كشتو زواني ما انجليزي نكشنو يعني زواني بيني زواني ما نكشنو تركي كشنو Diyarbakır eski Diyarbakır bacı kayıp Bakuri bacı ezvazana prestiji ezvazana ise şey var ne çakarım kaç sürmeke gene hevara şuma da telefon ya kendi şuma da yol da ben elsu kelime ho evven gibi bibirli ne zara ekamıyor ba ve yeki de denkti evden ki telefona kelime ho evden gibi bibirli ne zara ekiye spas Bu mutfakta sanki bir ses geliyor. Ben görüyorum ama ne de ben yıkarım. Öyle mi kankam?
tamam mükemmel. Kaç kusur belki ne çakam devam bike. Estağfurullah. Yani mümkün olur problem ne kadar çareser ki çünkü tay yani zuanzani mali tay peşniyazan kene mesela vane todur zuanu bin kısayke ya be vengi ho mesela cümle nimece Türkiye nimece kırmançki ba ezvana tovaş timravuna baci çarek eno çarek ez mavacım ezvaci Türkiye kırmançki na çekuzana kırmançki cemrava yani ikaz keri ya tane a cümle tekrar bir keri vakıf hamle kero yani şaşmadı ama va raşte cümle bivino ya yani çareseri nasi este o kene min kamadır kırmançki kısaykena fek Türkiye berada la yani mabacım ki tamamen şari çare ko biri grotişi perverde yo muhakkak perverde yo o bin ki yani dadi babe zeme karar herkes buna bu و domanı herkesi bumuse o kenemen zwane xo serberze bu prestiji yani hürmet cey zwane cey bu bizano zwane cey zwane ko kano ve şu zat kıymeto sadece berz bu gava ne şermayo bu zwane xo kısayı bikero yani hem destemi de yani ama mıxabın tamamı kurdan zemin yok vani qeygo heşne tutan bu temiyan gava dizwanan bu muse dizarabayan bu muse gava Türkiye kırmançki bu muse heşi cimero temiyan ez neşkena herkesi mesela عندي قص كنا جو فهمني كانوا باني هشي كيني من لاجمي بنو تيميان قابا شيرو دبستان باني يعني تاي إنسان نزدي مبيله من إنا رفاكو كيني مشي دبستان و تركي نزاني بري رابيمنت سارك بعد جو يرسنا هفلاني خو سارك يعني حوت سارة هش سارة رسنا هفلاني خو إيه تشوفي كي بريرامنت رسنا إن وقابا از پیکینی خود وندری اشیری دبستان از ماموسته جای رواجی کوم اینه هم کردی مواکینه من ترکی نزانا قابا خبیر دانا تای چکو یعنی کردی کنه جه گره جو پینه هو و گره تحقیرت رو جنه کری گره خوقج نیوینو yani tamam kurdan ne peyurani خو بیا رو جا که ده کرداسکی و کرمانچکی ممکن o u parametre zwanan este prensip zwanan este gava domane men prensip zwane xo musa mesela zana ku fiil en peynido yazi fiil ortedo la kerdo sarado yani sistemi zwane xo musa Türkiye bir kere cici çıkne beno yani wa yani domane maay Türkiye kece hani gosebo falan icab ne kenuma bitersin te cümlesin saz bena te خبری بده تو در تو اب موسو بخو سین بی پیل هنی کرمانچکی آچکو موسنا آبخو بدلنا آبخو زوان خو کنه راشت o mühim cümle seyin saz bena o yani dare zuani seyno gere eb muso bade joy parametre yani mabacım zuani binan musa ha bana almani duguna beno ha Türkiye duguna beno tayçi binan yani erzana ser la hele seba zazaki mavacım zayen desto to di makitiv neriti esta eğer tıkıcıtit nişan nedir badece zaf zoru yani domani to gere domani ra bumuso yani bu kursanu zaf zoru yani dadiu babe kısay ne kereket tvaje tay kurdiyuna kendi bana vaşiro ma müzik ve kırmançki bumuso vaşiro zarokista ve kırmançki bumuso ama ev خود تده ترکی خسته کنه او توت شنو تمام زاروکیستانی کنو ترک شنو تمام ما müzik کنو ترک جو دومان çünkü Türkiye kısayı keno ama Mustafa no ha eno ama kurmancı zazakip musolla ezgere tede Türkiye kısayı dikeri domane bini ziha bana yola Türkiye kısayı ke zano ma Mustafa zano herkes Türkiye kısayı keno yani to raspa yani no var psikoloji o yani mesela لو كاسكا تركي قاسكات تتجا زور هو قاسكات يعني تكون بريف تسيدي إنا خورا أريش الزور دراخك بسيكولوجي ده جالسون يعني زور هو قش بيرانو شارك بيرانو لا شخص ده بسوار ده يعني فكره هو دلالة توبا إنام كذا كجوشتاري
فكرة ولا ذاك يعني كيف على خبر مساجد وش فروتي از وزارة شیلا را پیش کردی شیلا نو در حق yani savaş çaresiye به گمان هنرمند yani şimdi هنرمندی تو çımara fikri تو çıkıyor yani çaresiye ver bir asimilasyon çaresiye zuvarı mı Peşkere ki zuvarı mı bu tu çıkıyor gereken mahsebe kime yani peşniyazı tu çıkıyor Pertereka çaresiye zonema استمانه که هیانو دست سری را ور زون ما قده هینا جه قده خو اگه ما نموشه به زوربازی و به قده خی کردن او ای به کلانستان بی اما نو وقت دیجیتالی ده که تو سر کوی ده بیره شکینا دنیا ده تکیری خو بکرینه her zanaya da to şikina roşeni bir eseci bu mişe eğer ki nara tepya mazone hoccat mekme memuşme oci aybe ma udeni yani nacade tor kes ser ho megro ki roşe ki khoda ya ma bin destime işte qadaxebi ya qadaxebi qati man sata bine me vaçı mı var ki zone ma sayya dengbejane mara amuroca euroy belki kahratta to veşnen ama neşkinot kilit bdo zone tora ma gerek zone ho qesikme roşme ki khoda denin na yani bikme mezgi ho ki no hande ave hande no mare lazım o milleto bezon ze none be solio yani hande basito ze none be solio vatan amna juye cenania rica ho milleto ke wazano ke bumuşe ebe zono ke zone kolonistano ya ci euro domane ma Avrupa de yani ebe zoni me fikri eke ebe zoni be fikriye to galat kana to re chetine no to nemuşana ebe zone Avrupa'yı be fikriye çünkü mordem zümini daha rehben o aslında na persa netice bir ayrı verci masara kaysı ki biz zapçı çi veşi seravat bini ayrı tepyacı yani sekemi var züçüyor binez nacade vana nacade ancina hürmet de hopürneri rüşnena nüştok ema beni şair ema beni tiyatrocu ema beni kam zone kurdi yine teze standartze beno zafinan rica kana çi ke nüşneni rın bulmuş ne galet memmuş çünkü eğer o inan da veça deniyor inanıyor o ben o male milleti kurdi acade domane ma galet muş yani nayre çi ayçino sma vekto ke çi nüşna euro ezbeho keso ke zu çi bulmuş no veri bidono mire başkaro ama eske kalama ho be hoy bu nüşne çünkü acayip hissemi tey esto ama ezi hissane xodana züye zanayı ez vana ki kako ya yuvaye mire ni ebe zanaya kayıt gele galetiya mı koti dere naydi çi ayıp çino gramer de yani gramer ne to çekuya xo to kelime xo sekemi tora vaz zoni degiş beni mahina teze zonane xo standart kelime no bare mao ma mecbur me manina yani dikkat bükme egenan ne bunu ma ağaletiya ku devam kenime açak ma kes fam ne kenime yani nacade ancina baro gran en niştoxano akademisyano en hünermendano yani evvela persami inanrava ma çiğke ker temiz bükme yani zur rocede ne des rocede bir kerine ama çiğ de temiz bolsa keme va o ke tora veciya ke defe ke feke tora veciya ke tu seri karate nüşna resmilleti o deneye toniyor o millet diyor ayrıca ki no mecburime yani ne dikkat bükme el defe de bin bana çi beno bibino zon ke mebino bizim milleti de maze none be solime ne tamamen manina ne huzurima menno ne cima serbilin benime zapesu ve şilakar yani vatetozi fakat gerek gramer de gerek marke ekesik alakaları gerek gramer به ضرر فهم بکنی به ضرر قضیه بنویسه که
Herkes vafan bekar. Çi de zap mı? Burası yani gramer, terek gramerde rastuşlayışı da beguman zap mühim. O şimdi de keşke ju babete wen eğer evet diz cüreyi de hetre wen farklı kele. Yani kameci rastı. Ayrıca gereken ma sekatuma dikkat etme derek gratuşla hatta biraz sıkare standartın ki kurmanşi hora bir standartı kurmanşki hora bir standartı oji saya ne önermenden de saya roşibrande saya zonzaymada hora izah emekte udare zevzeliyor elbette zevzeliyor zevzes bir seneler evvel diyor şikira vacı ki nemere jere bir standartı Ahiracı rağma elsa o icracı ma elbako be olmut diye rol da sayane hizmetkarları zuvari mada marol be rol zabışın da zuvari bacı yani kırmançki şey ben standartize. Ve var be şilan. Evet Ahmet benim bu kadar kötü değilse bana tehdit edilse pek problem bu. Pesa bana davi yani davi çiğ pesa kujum varla pesa strateji piştim. Jiber ku ev politikate gelle ki balkeş bu. Benler o kadar devşirme. Midisa kalkır bu böyle gelle ki balkeş. Mecbur çareseli mübarek kadar piştim. Herkes teşekkür edecek. Ben bu teşekkür gotun yani hal ahvali revşa zavare me çiğ çirine dalakı var asimilasyonda ne pişkeresi varla piştim. Gelo eğer ku ev devşirmecim holi ve rakı jibo ku disa devşirme ne be jibo ku ev roji reş u ev tişse xarab ser baldıra zıvarma ne be jibo ku ev riye tengu tari u veve çareseri çike gelo ez dokazım tabi bakın kerem ki çareseri Ama çi bi destê teket bî avayî tevî bi kar bîne. Çi ev? Di mala te da Celadet Bedirxan dibêje şerrê zimanan îro dest pê kiriye. Yani demak hawar nivîsiye. Hawar dikim hejmara yekî da yan jî dudiyan da nivîsiye. Bo ku em di vî şerrî da têk neçin em ê zimanê xwe bi kar bînin. Şerê zimanan di Kurdistanê da dimeşe. Ereb alîkî da, Fars alîkî da, Türk alîkî da hema dijî zimanê Kurdî şerrekî dijwar, şerrekî tund, şerrekî dirinde dest pê kiriye. Em dixwazin dijî vê şerrî xwe biparêzin. Dest xwe neparêz, parastinê wê datir xwe azad jî bikin. Divê tu mala xwe da çawakekekê mahîr got, divê tu mala xwe da bi înat û bi rek zimanê xwe bipeyvî. Tu kursên zimanê Kurdî di mala xwe da dest pê bikî, di taxa xwe da di taxa xwe da di evê da yani di saziyên xwe da tu vê kursê van dersê Kurdî tu gerekî bidî meşandin. Ev jî nakede. Divê tu vî mafî ji devletê bistînî. Yani çawakim her mafê xwe tu di tekoşî tu devletê bistînî. Her cî da di bistanan da Kurdî bipeyve û Kurdî bixwaze. Siyasetmedarê me divê gerekî bername wana pêşin ev bî ku Kurdî bipeyvin, civînên xwe Kurdî çê bikin. Tu dizanî, tu şahîdî belkî kesên me serxwebûnxwaz diparastin lê civînê xwe bi Tirkî çê dikirin. Hemûyan jî Kurdî dizaniyan. Wê ziman şikestina me ji wê derê dest pê kir. Dema ku me siyaseta xwe, me tekoşîna xwe bi zimanê xwe bimeşandana ew ê zimanê me ji şikestînê rizgar bibana. Yani xwe biparastana. Yani bes alîkî da devletê ev şikestîn li ser me, jenosîda ziman li ser me meşand,
عالیه دنی دا جی ما عالی کاریا وان کرد یک روشن بیر دما ناو جهان ناو اوه دا ناو جواتا خدا به زمان خود ناخفی او نه روشن بیره bahsedi sedvaya dixwazi bira dünyayı talil bike dixwazi bira dünyayı hema vexwe lê ya zaman fêrbûn tiştekî basit tiştekî ewek nine tiştekî giran nine tu bidî ber xwe derdorê xwe jî derdorê te de jî hene Kurdî biaxivin û gramerê bigî bez xwe gramera Bedirxan ya Leskot tu bigî baxwe Kurdî û Tirkî îza kirine dîsan aliyê dinê de zêde ev şikestina ziman nine parçeyê dinê de yek jî problema me alfabe ye alfabe Bakur û Rojavayê Kurdistanê Latînî bikartîne Rojava hem Erebî alfabe Erebî hem jî alfabe Latînî bikartîne Kurdê me Qafqasyayê Kirîlî bikartîne yê Kurdê me Rojava û Başûrê mezin jî bi Erebî bikartin tîpa Erebî bikartin divê vê helê da çareserî bibin yek romanek yek edebiyatek vêjeyek berhemek Bakur derdikeve kesên başûr tê nagihîn bixwînin yani ew partîbûnekî pir dijwar e ji hev agadar nabin çapameniya wan yek nine divê gerekî va çêbî ew medya civakî divê alî da gelekî xizmetekî mezin e xwedîgînî başûr jî yê dinê jî îro hevalên me hene de li her ciyê dünyayê em hevra Kurdî dipeyvin lê divê gerekî viyan aktive bikin viyan herî zêdetir bikin bernameyê xwe heyanî dest me da ew mecala me hebî em bi Kurdî bikin bernameyê xwe herî zêdetir bi Kurdî bikin nebêjin ku ya bila filan kesî bêvan kesî pê ewek bibe çîrokekî heye bêjin Ehmedê Xanê ra dibêjin ku tu me muzîna xwe bi Farsî binivîsînî ew ê va bibî fena Usuf û Züleyxa bibî wêjeyek cîhanî bo ku Usuf û dibêjin wan Züleyxa berhema wan yekî Farsî hema Farsî û Azerî ye dizanî wî nivîsiye û bera hema nêzîkî tarza wê jî nêzîkî ew ye mem û zînê ye dibêjin ew berhemek anî lê tu jî bi Farsî binivîsîne ew ê bibe berhemek cîhanî divê problema min ew nîne ki ez bibim nivîskarekî cîhanî divê gerekî ez berê bibim nivîskarê xwe nivîskarê Kurd divê gerekî ez berî her tiştî zimanê xwe pêşva bibim min dünya pêşva biriye ew ne xizmetek e divê ez tev bo ku dünyayê pêşva bibim berê xwe pêşva bibim yani her zaman malê cîhanê ye Kurdî jî malê cîhanê ye Farsî jî malê cîhanê ye Girakî jî malê cîhanê ye her zaman malê cîhanê ye divê gerekî hiç zamanek wenda nebî herkes berê bo zimanê xwe paşê ji bo her zamanekî hewl bide ke ji jenosîdê ji sikestina ziman ji asimilasyonê xwe xilas bike yani her alî da alternatif pirin divê gerekî merû her alî da xwe pêşva bibe mesela dibêjin ya ew çi dibêjin kursên ziman em red bikin ew bersivê nikanî bide me berê rast e bersivê nade milletekî 6 milyon insan bi saat û 2 saatan va idare nabe lê ji bona gavekî ji bona meşruiyeta perwerdeyiya zimanê xwe ew jî gavek e divê wê jî bike wê bi dest xwe lê xîne wê ji xwe re bige senger sengerekî pêş tu gerekî gav bavêjî jî bona wê yani heyanî te zimanê xwe kir zimanê fermî ji her alî va tu gerekî pêwîst e ku tu hewl bidî xwe pêşva bide lê dewlet ki nebe serxwebûn ki nebe ziman
zaman xelas nabe. Bəli, bəli, bəli. Zaman xelas nabe serxwebûn kinebe. Serkan. İro. Yani, İro 6 milyon Kurd heyani serxwebûna xwe bi dest xwe nexînin ew tiştên dinê giştik vir û valane. Mümkün e îro tu belediyan da xwe îfade bikî, sive tu şaristanan da xwe meclisê şaristaniyan da şaredaran da xwe îfade bikî, du sive tu heremî ew bikî dê lazım e ku heyanî nebî devlet vî 6 milyonî ziman şikestinê nikanî xelas bikî. Em bejin gelek spas mesela em dikkat numune ki bide jibo Kurdistana başur yani çıkas ki bejik statüki tespit kiriye çebiye Lugol mesela em dikkat bejik jukha buya fermi zıvarı fermi Lugol böyle edi yani tırsa anda türle yani jibel ku ev bu khaz zıvarı fermiye u zıvarı statüye rast ev gosra rast Brez Ahmet Ez tiştekî bêjimê vê naberê de te qala başûr kir başûr hiç ew ê xilas nebû dema sala 1922 de dizanî hikûmeta Şeyx Mahmudê Berzencî li wê derê hat damezrandin duê demê de mafên ji bêîn İngilîzan re rûniştin mafê perwerdeyiyê girtin ew maf her parastin ew maf her parastin îro di başûr da ziman çiqas pratîze biye çiqas pêşveçûye ew wan ji wê derê xwe ew kirin yani xwe parastin ew maf her parastin heyanî rojê îro jî di perwerdeyî de kêm bî jî bi kar anîn wan ew parastin di evê da jî di evê da jî bêjin di malbatan da rojava da di malbatan da her zimanê Kurdî û perwerde Kurdan destê berneda lê herî malwêranî di Bakur da pêkat. Bakur jî alfabe hema yekcar kirin evê kirin latînî sala 1926-27 da devleta Türk yani hema her tişt xirabe kirin. Medresey Kurd di perwerdeyê Kurdî didan medresan da ew rakirin ji ortê distan di tekiyê rêya hexta yani Elewiyan da Gulbang û ez bêjim Duwa û yê hemû bi Kurdî û heyan bêjim di lîteratûra rêya heq jî pîre mürşîde nizam çike vana giştik bingehîna wî Kurdî ye hindik ji Farsî jî hatiye lê bingehîna wî koka wê lîteratûra wê Kurdî ye vana bi kar danîn û vira da xwe diparastin heyan roja îro lê van deme daviyê ew dijwartir ew kat ser yani ew xedexeyî zêde tesîr kir tabii televizyon ketmalan nizam herkesi zarokan tember televizyonan radyoyan ev bi Türkiye godarî kirin êdî tesîra malbatên Kurd li ser zarokan jî qers bû vî şerê da bes her alîva êrişî me kirin êrişî zimanê me kirin divê gerekî em van hemyan berxwe pêşa xwe bibînin û goranî wê em ê helbesta xwe bigirin û zimanê xwe xwedî derkevin. Bəli, Brez Ahmet, gerek spas yani spasdarım ji bo wê Goşerenca abi ve çehevke abi ve peyya programı koçukya vasıba zap tay derbaz bir Meyman ejari elde azap spas kara ve suvar ve sabah zap parke kase parke şivat bir yani me kasa peyleş vara perşdeken o da şekilde eğer kasa şivat peyle esta çünkü şiva vazari vacı esta mesela may biraz may ya kasa tuva peyle esta mavajbe netice xanım, şilan xanım kasaş var peyle kes kere yani. May tişkila vacı yani. Çöket vazara vacı yani kasap peyle. Ma pek gerek pers gibi.
evet kılmıyor vajı. Evet. Yani seke maddi zon parçe kulturiyo, parçe nasnameyo, zoka erjeno ke mordem bu sevekno. Ama sevek yani juvate esto o zafrašto. Seveta principan pero daish ni principan ragore juaish ra rahatero, daha rahato. Ya. Yani tamam seveta zon pero de bu sevekne, bu gurene ama her roza ho seveta vish sevres ponza ser zono ho her roze bugre yani gurenane kse kerdene domanan khore musnane kesane binanre musnane no karate zoro emego ni eve gamane kışkekan yeno kerdene o hin devam sonu yani zoka mordem tena haydar bu zerre bu vazono bu vazo eke zon o kulturo khora has bekero despekten o besso niye gama ve game ravershero o zono khabumuso Zap no festival ve Zap festival ve bayır bırak. Neçe hanım az kaseta peyle gibi geri derken. ما همین روژا زوانه کردکی پیروز که من نکرده بس پیروز کنه و زوازه نواجی ما زوانه خورا حس بکرم ما خورا حس بکرم yani. Zap festival ve Şirak hanım kaseta peyle peçkeri. Edivana ki Nazade Anjina hünermendema ege kare ho rındek bikirini biri heskerdene millet maci zonu kure heskenu yani naca Anjina baru gran en hünermendanu nuştokanu maki kare de temiz vecime mat birme heskerdene na zaf mühüma ne kasata bine mayriva vanu işte Mikail Aslan müzik yoku zaf rındeko. Zaten aca da destano promayır. Yani müzikte ne zaf, goremiz zaf mühüme. Toke zür filmde hesker toke mesela vakt toke radyo erivani goşteni sert kalike ma pirkama vateni ki vanu çe mesela mazazan kurmancı fam ne kerdi vateni nara inan tercüme kerdini vateni de beşe tus ne seva melekti este şeva Ramazan fıtara fed este vegim tu ne diriji ne kini bilmem ne yani müzik gore eve müzik mabentiye de zümürra tercüme kerdine ni zaf yani acadi kelimi veşibi ki inan boştan ister defil bin tercüme kerdini nacade eken nüştohema akademisyenema hünermendema که کار خو ما تمیز بکنم رندک می بدم حس کردن دومانه خو ما خورجی حس کنم زون خورجی حس کنم بعد نمونه فینه نوا Zap festival ve meyvan ece sabah haber akı sabah mesaj koy zap parkeşi esbara ye zap spaskera ve şu var ve icar az biraz Ahmet sözü disad becim te spaskim ku jiboko tu hati ev pisik mesaj koy parkeşta بنابراین لبرد قدر پروژه ما ایتر قدر رو سما باش وار به حتی ریل و گوشت بانی گوشت ریجای چه هف که آنجا پی پروژه بخو میمانی ما هجای در حق زوال و در حق دار روزا پیروز یاده زاب مساج باکش رای از اینام کلا باور کرده که شما میمانی ما ده ای که علاقه زاب شیموسای چی که مطل اینا قصه اینا باکش بود حتی ریلا حتی میمانان بیران بابتی بیران و شیر و سلامتی بمانی خاطر بشمان